Angicacise phela abantu besifazane uma senishela ukuthi phela kuyakhokhwa phela ngokuhamba kwesikhathi isitshene ukuthi hhayi kuyakhokhwa la kumina 1,000 nje okungitshena ukuthi uyangithanda okungithintathinta olinye 1,000 kuthinta inkomo yami 10,000 nikhulume nje ningasabi cause into eseniyenza isirongi kakhulu. Ngeke phela nawe uyindoda umthanda umuntu wakho ngeke ungamuphi imali ngoba phela uyamthanda wenza ngothando. Into engayifuni ngani mina yenye kuphela ukuthi niyadimanda like nithi indoda iyona eprovide-ayo iyona efanele kuphi imali uphinde ubize nangegama imali uthi 700 bo uvele ugagulishe ngivele ngibone ukuthi ngekho lento le emandulo lento le efika nama-2K manje ayilungile ayikho right. Ikushiye intombi ikushiyela ukuthi awunayo imali wena kusho ukuthi phela bengathandi wena ubeyithanda imali yakho ngoba phela-ke le engekho khona imali kusho ukuthi ngeke azame khona yena. Hhayi kodwa-ke umhlaba usiwaphupha siphila kuwona asekho into azoyenza wonke umuntu ophilayo ufa ushiwe usunje vele.